Cihere panggil kapika aku alhamdulillah gila Mekasan heboh pamekasan ibuan apa sebab sebab orang bagus nikah seeko cak orang manfaat jadi orang soki saya manfaat jadi pejabat saya manfaat jadi orang tani saya manfaat jadi ustad saya manfaat nikah gak doa ki menteri paling selamat sing kedeki peko pahe paring larang keng saya nggak mun larang ustad de palain nih long molongaki tak cukup amin malolo yu deki baju bici hermian janji kon petong polo bu reng tampojung cek reng kadang bakuki ngode beri gula pagentang anapa tropa jua petong polo lamba matura ni kajang aja saya terlalu paju cak kalau orang kena saya meneh datang ciher reng kamba ciher reng tampojung kayak nggak bangun karena reng soki bah langsung ke Pamekasan engki sekali-kali ke tampojung mangkana jalan lagi iburu genteng tangki mun lamba kan ajalan soko nih kata ini jalan dengan nikah mangken kan genteng apa polan beda orang sukses menterkapi paling tadi orang sukses Allahumma amin Allahumma